Muhalleşim. Gelgenimizge bir saat oldu. Tanıştıkları günler. Selametsizler mi? Selametsizler. Hemşehrimizdir. Allah! Kartı verin. Bağrımızdan kızlar, ne kaldır. Aykan'ın rastım. Şunun da dediğini savunuz. Maması kanayacaksındır. Melişi balasını şapanıyız. Sınıf değilmiş. Bular mısın? Kalındık. Niye? Kalındık değil. Bunun kolay. Ne kalaylar? Bunlarımızda koluna su vermeydi. Soğucaktaki suyu aspirattı. Erkesi karlımazdan profesör. Soğucaktaki bulaşık demiri. Erkesi direktör. Hayır alıyoruz. Sağın benzeri bizim. Herkesin almayısı kızın anlatsın. Kendi kızınlarına giyindirdik. Adam usta bırakıp olmaz. Bak kes. Olay buradaki o günlerinden hem parayı kalanlarında olmadan da kolla gömüldüler. Kıyım geldi kırışı var. Ben de bir de lastiğiyim. Kaynatlar. Помни голубые ее пристани скачет, Родственники горько вздыхают и плачут, И с утра кричат беспокойные чайки, И корабль в пристани стоит. Где-то Одиссей, чтоб его провалиться, Но Одиссею никак не сидит, А жена идет вслед за ним и вздыхает, И ломая руки говорит: Ты куда, Одиссей, от жены, Одиссей, 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 не Одиссей. Шла бы ты домой, Пенелопа. Паровикам на кривлёвой печали, Ноты зажигались и море качал. Где-то потерялось крыло золотое, Кончилась троянская война. Но как ни ходя у причала рыдали, Смело на плюс корабли собирали, И опять звенят свою горькую долю, Слезы льет на пристани жена. И куда, Одиссей, 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 не Одиссей. Ну шла бы ты домой, Пенелопа. На восток назад,